هر سال دوان دمانده جوتکارین هریما جزیره روژاوای کردستانی دست به چنین و برهفکرنا برهمین زوین خوی پنبو دکن. زیاد جوتکاره که جخلکن هریما عمودیه دبیجه دوی سالی ده گلک کشه و زحمتی هاتن پیشیا جوتکارین زوین پنبو. جوان نخوشیا گوکتیا گوزیکن پنبو و نکرینا ریوبریا خواسر بر همین پنبو جوتکاران. إيصال زحمتيا بامبو وزراعتي ما ديت إنه نخوشي قال لك اللي خستي بالنسبة بامبوري كرم لي خست وقوري وكرميجي يعني إنتاجاوي بسر در كيفن وتشتي زحمتي وأنا ماني قم بامبو ناتشين إنه ما دارات اشتي وما تدي عمال سكنين جبر انه قلكي هذا استلام ناكر جبر ومزحمتيت بينن انه تجارتين تحكميت متكن سال بسال قادن چاندنیا زوین پنبو لهرمین جزیره روژاوای کردستانی کم دبه. وروبرین چاندنیا پنبو 250,000 هکتاری بری گریزا سوریای داکتیه کمی 30,000 هکتاری و سدمجی او مصروفا پر یا گوله دره و نپشگرتیا کرتا چاندنیه. عندنا قطن مساحة ماشي حالة شي 15 20 دونم. ڕووبەری داچەنراوی زەویەکانمان بەلۆکە دەگاتە 15 تا 20 دۆنم. یەکێک لە کێشەکانمان نەبوونی سوتەمەنیە کە بەشی پێداویستەکانمان ناکات. بۆیە لە بازاری ڕەشدا دەیکڕین کە ئەوەش نرخەکەی لەسەر ئێمە زۆر زیادی کردووە. هەروەها ئیدارەی خۆسەریش نرخی سوتەمەنی بەرز کردووەتەوە. کێشەیەکی دیکەشمان ئەوەیە ئیدارەی خۆسەر بەرهەمی لۆکە ناکڕێتەوە. بۆیە ئێمە دەکەوینە بەردەم وجدانی بازرگانەکان. دسالên berî grîza Sûriyayê berhemên pembo li ser asta Sûdî giştî 700,000 ton derbas dikir. û sala çûyî de berhemên Sûriyayê ji pembo nêzî 20,000 ton bû. û heger piştgirtiya vî berhemê çandiniyê neyê kirin, metirsî heye got çandiniya pembo li deverê winda bibe. Dara berekat, Kurdsat News, Gundawari Amudi.